İhsan and Talaybek. Alinur. Alinur. What is your mother's name? Talkmay. What is your grandmother's name? Ibadat. Do you have grandfather? Yes. Do you have friends? Yes. What is your friend's name? Ahzam, Muhammad Ali, Musa, Sanjar. How old are they? 12 or 11, 12 or 13. 12 or 13 years old. Where do you live, Nur Muhammad? I live in Bujum. What form are you in? I'm from Kyrgyzstan. No, what form are you in? Fifth form, sixth form, seventh form? Düşünmedim. I study. Study, do you know? Yes. I study in Seventh. Adamjai Semedi High School. In high school, you. Yes. Okay, do you go to the another courses? Do you go to another courses? English courses? Yes. At this moment, you are going? No. You finish it? I finished a beginner. Good, okay. Thank you, Nur Muhammad. You are free. Sen Okay. ikinci grupa koşuyoruz. Çağırsan bu. Так, next. Дағы kim kaldı? Nur Muhammed bitti. Sumaya'ны сұрадық. Салқынай Туйғынова. Асел деген кісі Мен. бар. Мен қалдым. Асел. Ой, кім есе? Салқынай Туйғыновадан сөйлеп атау? Мен. Sen atın kim men деген? İhsan. İhsan? Seni sırayla Ооба. bilelim. Kaçıncı klassın? 4. 4. класс. Окей, hazır seni okutуп көрөбүз. Китеп көрүнүп атабы сага? Ооба. Мына сөздөрдү окуп берчи мага, сүйлөмдөрдү. Стрелка көрүнүп атат да, It мен. is thin. It is thin. It is pale. It is big thin. It is little bill. It is a big. It is a stick. It is a little big. It is a little stick. It is thin. It is bill. It is big thin. It is little bill. It is a big. It is a stick. It is a little big. It is a little stick. Okay, Ihsan, good of you. Ihsan, how old are you? How old are you? Are you 6? Kança Are yaştasın? you I am 10? I am 10 I am years. 10 years old. Do you have a sister? No. Do you have brother? Yes. What is your brother's name? Nur Muhammad. What is your
Father's name? Do you have Well, father? Do you have father? What is your father's name? Father kim ele? brothers, Father. ata, Hmm. lem, His name is? Şaymardan Bekar. Şaymardan Bek, Hmm. Can you count? Counting emne degen count? count, 1, 2, 3, Yeah. 4, 5. This is counting. Can you count? Eseptey alasың ба? Қаншаға есептей аласың? 999'a çevir. 999'a çevir. Good. Анда мен кыргызчасын айтам, а сен аңгырчасын айтып бересиң, а сандардын. 77 канча? Okay. 77. 77, 89. 89, 100. 100, 25. 25, 132. 132. Ой, молодец. Sen каяктан үйрөнүп алдың булардын баарына? 4-класс болду. Men Duolingo oynayıp ошондон анан курска барам да. Каякта курска барып атасың? Баткенде эме Кале элиндеги бир курска барып атам да. Үйлөгөндө жакшы эле үйрөнүп калдыңарбы? Окей, мыналарды окуп берсиң мага. Прочитай и переведи дейт. Exercise 2. Read. This is a cup, that's a hat. This is a bag, that's a flag. This is a table, that's a bed. This is a kite, that's a ship. This is a cat, that's a rat. Stop. This is a bat, that's a twig. Stop. This is a big. Токтоп тур. Мынаны окуп бер мага. Exercise 2. 3 big seals, 3 little seals, 3 big fish, 3 little fish. I like seals, he likes seals. This seal is big and that seal's little. I Stop. like to. Stop. Read. Exercise 7. Fish live in seas and lakes. This little green fish lives in the sea. That big red fish lives in the lake. Bunu da okuyuyor. Tim can write. He can write. Jane can read. She can read. Mike can read and write. He can read and write. We can read and write. Stop. Okay. Good of you. Yes, son. Good. 5 for you.
Жақсы, жақсы эле окуйт экенсиң. Сени экинчи группага кошобуз, э? Окей. Сен да ачык берсең болот. Башка окуучуларды карай берсең. Так, next. Дагы ким калды? Балдардан. Кыздар, балдар. Асел деген менің қызым бар. Асел, окей. Асел, канчанчы класс? Üçüncü класс. Так, 3-класс болсо. Бас. Асел, даярсыңбы? Кыссаң. Китепти жакшылап көрсөтүп коюңуз, а? Экранды чоңойтуп бериңиз, китеп жакындалып. Экранды мындай сүрөттү чоңойткондой кылып, кол менен чоңойтсоңуз чоңойот. Жакындатса. Read. Exercise 3. Pen. Pen. Окуй бер. Pencil case. Pen. Pencil case. Мыналарды. Катар Мына окуй. чоңдорду. Катар, мына катарылар. Pen. Pen. Bed. Ой. Токто, ыйлабай тур. Bed. 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 Seven. 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 Ben. Ben. 10. 10. Мыналарды. A pen. A pencil case. Pencil. A pen. A bed. A red. 7. 10. Окуп бүттүңбү? Бизден эми 5 минут азып бүтөйүн деп калыптыр. 10 минутта калыптыр. Мыналарды окучу? 5-нчи көнөгө. I like Окуй бер. Pens. pens And and pencil case. Ay, Pencil. pencil case emez. Case çok verdi. Nasıl Im. bakıyor? Hı. Likes. Wax. Hı. Pens Hı. and pencil. Hı. He. Aslında. He. Hı.
Legs. Mhm. Desk. Hı. Pens and And En- pencil. pencils. S. Mınаны okuysun ha? Exercise 6. Okuyur. Swim. Cake. Mhm. Green. Mhm. Jen. Swim. Swim. Mm. Make. Swim. Mike. Swim. Bill. Jen. Rice. Wax. Lead. Lea. Little. Hı. Twigs. Twigs. Cake. Okay. Asel, stop. Asel. How old are you? How old are you, Asel? You understand? Düşündün mü? Düşünsen düşünmedim bile demişsin. Asel düşündün mü yok mu? How old are you? Kaç yaştasın? I am dep turup aytçı. I am tall. Nine. Hmm. Can you count? Kançaga чейин санайсың? Onga teyin. Ayt, sana berçi. Nölde mahkeme. Hmm. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 8, 9, 10. Okay, stop. Yaxşı. Aseldi nөлөгө биринчи группага кошобуз. Sen жаныңда дагы бирөө барып окуй турган? Katta kızım var da nime olsa bulabı? Канчанчы класс ал? 6. klas. Ого, Bu ал дагы kızım качса болот. 6. klasta neme? Ул азыр kızım Rayana, bu Asel'de muna. Азыр Асел окууда. Yok, Асел Rayana Yo, okudu. Rayana. Раяна окуду. Раянаны ошондо нөлөгөй группага кошобуз. Группадан сураганда айтыңыз, а? Кайсы группа болду, кайсы кыз деп айтканда, мен бу, муга, бул, уга деп айтырсыңыздар. Биз анан ар бир группанын сабагынын саатын бөлүштүрөбүз дагы, ушул группа ушул саатка кирет дегенде өзүңүздөр билип киргизе бересиздер. Так, азыр Раяна окуган болсо, Асель эми окуйт, а? Асель, are you ready? Yes. Begin. Read. This sentence. Three Mm. big seals, 3 little seals, 3 big fish, 3 little fish. I like seals. He likes seals. This seals big and that seals little. I like tea and sweet. Sweet. I like tea and cakes. Mm. Jane likes tea and cakes. Bill and Kate like tea and
cake, Asel stop. milk. Stop. Mike. Asel. Ay деген тамгалар неге сен ик деп кетип атасың? Лик деп. Эсиңден чыгып калдыбы? Мына бill'ди и деп окуйсуң, а мына like деген сөздөрдү lick деп кетип атасың баардыгына. I like. Ийини ыраса жаттапсың, а? Эми калганын ошондой кылып окучу. Айды ай кылып оку, эмнерден баштап. Bill and Kate like tea and cakes. Mike like meat. Kate and Mike like meat. This is a tree and green. That is big. It's little. The little bee likes and green tree. Okay. Read here. Oku ушул жерде. This is a big fly. That is little fly. That is The эмес, that's big деп оку. That's деп Ah, сразу that- тикшер. that's a little fly. The big fly so slow. So Says. says little fly. Let's fly in the say Sky. 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 The little fly says the Let's big fly and let's degende oku. let okudum. Let the big fly and the little fly hig in the sky. Окей, sen экинчи группа болосуң. Так, да кимдер калды бизде? Асел чыгарсаңар болот. Биздин минутабыз бүтүп баратат, Zoom'дун минутасы бүтүп атат. Ким калды? 1 минута калды. Калгандарда балдар жокпу, апаларбы? Индира дегенби? Балабы, кызбы балаңыз?